liewe kykers, dankie dat u weer inskakel en saam kyk en saam luister na ons program Godsdienst en die Koerante, wat ons uitsaai vanuit die Kaap op die TV-stasie Hangbuis TV. Jy kan die TV-stasie opvang en dan sommer baie ander programme ook kyk, as jy daar wil. Vandag het ons weer eens hierso vir Regard. Welkom hier Regard man, ek is bly jy is hierso. Ek sien hom met nog 'n baadjie aan, lyk my dis winter. En kyk wat jy aan, daar so. Die koeler is, dit is koeler, ne? En die opname lokaal is ook so bietjie aan die koelkant daarso. Ja. Soos, ek wil nie so sit en 'n verkoue kry hierso nie, ja, soos, nee. ja nee, dit is. Waar begin ons vandag, man? Ons begin by die waarheid. Die waarheid maak saak. Ja, waarheid maak saak. Dis mos die titel van 'n boek daar. Ja. Walter Vat het mos so 'n boek geskryf, waarheid maak saak. Ja. Jy nog 'n kopie van daardie boek Ek hierso. dink ons het toch van dit, ja. Ja, baie goeie boek daar. As kykers wil weet of waarheid saak maak of nie, bestel daardie boek van professor Walter Vat, waarheid maak saak. Nou hierdie keer het ek verwys na waarheid deur Zander van der Westhuizen. En dit kom nou in die koerant, die papier, en dit sê onder Zander van der Westhuizen sê, is 'n predikant, 'n radioomroeper, 'n skrywer en 'n musikant. Nog 'n kombinasie. Ek is bly hierdie papier kry ook die predikant om ook 'n bydrae te maak daar. En in die middel daar is daar so 'n prentjie met 'n kruis en sê in die oomblik. Soos hy skryf hier so sulke verslae oor teologiese kwessies. Nou sê hy so, die opskrif is, waarheid lê nie in sirkus van groter diskoerse. Soos hy sê nou waar jy nie waar gaan kry nie. Nou sê hy so, deel van die hedendaagse hermeneutiese probleem is om eers te vra, wat is waarheid? Tussen KI gegenereerde plasings, vals video's en ongeverifieerde nuusstrome moet 'n mens versigtig wees. Ja, dis nou waar. Veral vir algoritmes wat jou net sekere inligting voer. Vorm jy jou opinies op wat werklik is of op 'n weergawe daarvan? Daar is, in my ervaring, strome wat 'n mens gerus kan ophou volg. Nou ja, nou hier hy sê so, die deel van die hermeneutiese probleem. Hermeneutika is maar wat teoloog studeer, maar wat presies beteken hermeneutika? Hermeneutika, dit is 'n spesifieke manier hoe jy die Bybel bestudeer. Ek het nou gaan opkyk op hierdie KI, ek weet nie, op die bottom, heel onder aan by my selfoon is daar so 'n ding wat ek kan vra, is dit ChatGPT daar, of is dit KI, of wat is dit? Daar is verskeie van dit is ChatGPT, ander is Gemini. Gemini is Google se AI. Ja. Ek dink dit is Google se ding, ek vra maar 'n vraag. Maar hulle kom partykeer met baie goeie antwoorde. En hier is die antwoord wat by uitgekom het daar, en dit is nog geskryf deur Chris van Wyk. Hy is 'n doelerende dominee daar, maar dit is lank gelede geskrywe, omtrent 10 jaar gelede, en hy het dit geskryf in Bybel lees. En hy sê professor Henny Rousseau skets alreeds 40 jaar gelede in 1979 die uiteensetting van die hermeneutiese probleem. En daar is nou 'n prentjie. En kom ons kyk na die prentjie daar. En daar links is die Bybel, en dit is in Engels, Horizon of the Text, né? Wie die tekst daar sien. Dan is daar so, aan die middel daar, stuff that gets in the way. Tradition, systematics, culture, prejudice, predispositions, decontextualization. En dan is daar so, aan die regterkant, Horizon of the Reader. Waar jy nou sit en kyk, maar daar is nou al jou tradisie, jou ouers, wat die dominee vir jou sê, wat die priester vir jou leer daarso, en jou kultuur, en wat jou ras en geroep sê, wat jou bietjie jou bril daarso verkleur, laat jy nie die teks kan raak lees nie. En dan sê dit hier so, die definisie, ek het nou ingetik in daardie KI, het ek ingetik daar, of daardie ChatGPT, wat is die hermeneutiese probleem?
En hulle gee partykeer baie goeie antwoorde. Ek sê daar, die hermeneutiese probleem is die sentrale vraag oor hoe 'n mens 'n teks, veral antieke tekste, soos die Bybel, korrek kan interpreteer en verstaan, gegee die historiese, kulturele en taalkundige afstand tussen die skrywer en die leser. Dit behels die uitdaging om misverstande te vermy en die ware betekenis te ontsluit, sonder om eie vooroordele op die teks af te dwing. En hierdie hermeneutika is nogal 'n baie interessante studieveld. En ek is altyd verbaas oor hoe mense die Bybel anders verstaan of misverstaan. Jy weet, ek dink byvoorbeeld aan die wet. Jy kry party kerkgroepering wat sê die wet is mee afgeskaf, aan die kruis vasgenaal, weg. Ja. Dan vra ek nou maar, die wet, die 10 gebooie, als weg, ja. Nou kan ek nou maar steel, of kan ek nou maar 'n ander vrou vat, of wat, nee, dit tel nie, dan sê ek maar, dan volg ek nie. Dan sê ek vir hulle maar, julle verstaan die Bybelteks verkeerd, julle verstaan nie die verskil tussen die morele wet van God, die 10 gebooie, wat binne die ark was nie, en al die seremoniele wette van Moses, en daardie wette was langs die ark. Dus ek, as jy nie daardie verskil verstaan nie, dan help het nie ons praat, want jy sal nooit verstaan nie, ons sal nooit tot 'n vergelyk kom. En dit is hoekom ons altyd moet kyk, wat het Jesus gesê? Ja. Nee? Want Jesus het niets gebring nie. Hy het dit gevat wat al reeds gesê was in die Ou Testament, en dit vir ons kom duideliker maak. Ja. En Jesus se woorde is geen jota of titel. Sal verander word. Verstaan, so, en as jy nou hele stuk gaan lees, dan kan jy baie duidelik sien, wat praat Jesus hier van die wet. Selfs die man wat Jesus toe kom sê, wat moet ek doen om ewige lewe te kry? En Jesus sê, onderhou die wet. Ja. Verstaan, so, en Jesus bring hulle heeltyd terug na dieselfde ding toe. Ja. So, maar wanneer kom jy om die Bybel te bestudeer, is dit krities dat ons eie idees en dinge met een kant sit. Nou, dis maklik om te sê, ja nie, maar ek doen het. Ja. Dit is die rede hoekom ons almal het ons eie dinge, né? Dit is hoekom dit so belangrik is om te bid. Wanneer ons op ons knieë gaan, voor ons die Bybel oopmaak, gaan op jou knieë, vra die Heilige Gees om jou leeg te maak van jouself, van jou eie idees, jou wêreldsiening, en jou tradisies en jou gedenke en dinge wat ook al, en dat jy die waarheid sal sien van wat dit is. En jou verstand te verlig. Ja, en dat die woord vir jou sal oopgemaak word, dat jy kan sien dit wat dit werklik is. En so net God kan ons motiewe, ons slegte motiewe en jy weet ons eie opinies en dinge kan een kant toe skuif en ons help om die waarheid te kan raak sien. Maar in elk geval, so dit is maar... Jy weet, ek hoor ook baie keer mense praat oor die wegraping. Ja. Nou ek het maar, toe ek heel wat ouer is, tegengekom met hierdie wegrapings idee. En dan kyk ek, dan vraag ek maar, waar dan lees hulle tekste oor die tweede koms, wat hulle toepas op die wegraping. En mense word weggerap, ek en jy sal nie so sit en 'n TV-opname maak, as die kykers kyk. En skielik as jy weggeraap, ja, jy gaan weggeraap word, ek gaan agterbly, dan gaan ek net praat daarvan so, dan het ek 3,5 jaar om my te bekeer, en daarna kom die Here. So het is my net baie... Kom bekeer oom nou nie. Jy sê, want die ding is baie keer dieselfde mense, sê dat die mense kry 'n tweede kans. Ja. Ons het elke dag 'n kans oom. Ja. So God gee nie vir ons 2 kansse nie, hy gee vir ons ontelbare hoeveelheid kansse, elke liewe dag. Vandag is die dag, as jy die Here se stem hoor, verhard julle harte nie. As die oordeelsdag daar is, jy gaan nie 'n tweede kans kry na die oordeelsdag nie. Ja. Natuurlik, baie mense glo nie eens by die oordeelsdag nie, nog meer. Sure. Nou eindig hierdie dominee Zander af, hy sê, waarheid, hoop en lewe lê in elk geval nie aan die idee of aan die uitspeel van 'n spesifieke uitkoms nie. Dit lê in 'n persoon. Ja, die persoon en wat hy gesê het, wat hy geleer het. En wat hy begin het. Waardes en 'n manier van dink en leef, wat anders is as die van die wêreld. Oorleef al langer as 2000 jaar te midde van al die groot wêreldgeweld.
gebeure. Ja, dankie vir daardie bydrae wat ons laat dink daarso. Hier is nou een, Ja? strokies is weg, maar gelukkig het ons nog Rapport se godsdienstbriewe. Nou, hy praat nou nie hierso van strokies en wat jy kry by die til as jy gaan betaal vir iets nie. Spotprent Ja. strokies. Nou, Chris Thomas uit Kaapstad skryf die verslepende heen en weerdry in Rapport briewe oor wat die waardes en beginsels wat in die Bybel voorgeskryf word nou eintlik is Sondag lekker lees plesier synende daar te min strokies. Waarskynlik die beste wat 'n 2026 nuusblad kan aanbied is. Vroue se rol in die kerk en samelewing. Ja, ons praat baie daaroor, dankie. Is president Trump 'n Christen en is sy gedrag versoenbaar met Ons gaan nou praat met president. of selfs 'n voorbeeld van Christelike waardes of nie. Bibi se David droom, Motjetaba se wrak gedagtes, die 3 Abramitiese godsdienste skiet die wêreld aan die brand en die een dreig die ander met uitwissing. In 2002, in die naderdraai van 9/11, doen die Amerikaanse skrywer Bruce Feiler 'n beroep om Abraham as 'n draer van hoop en naasbestaan te herontdek en stel voor dat die aanval op Amerika 'n tydige geleentheid sou wees vir die aanhangers van die 3 gelowe, Jode, Christene, Moslems, om vyandskap te oorkom, soortgelyk aan die geleentheid wat Isak en Ismael na bykans 75 jaar se vervreemding by Abraham se graf gehad het. Feiler vra dat die Abramitiese godsdienste nog 'n kans gegee moet word. Nou ja toe, dis wat 25 jaar later. Jode moet uitgewis word. Moslems beskawings moet uitgewis word. Death to America. En vroue moet backhou. LGBTQIS2+, wat ook al, moet ligloop. Dis moord en doodslag en geweld net waar jy kyk. God wis nasies uit as hulle aanbidding of uitspraak nie na sy sin is nie. En behoede jou as jy nie streng verskriftelik eet of liefde maak nie. Jesus praat van miljarde wat vir ewig sal brand as hulle nie sy liefde aanvaar nie. Allah en God se krygers moor mekaar tot vanoggend toe nog sonder ophou uit. Alles in die naam van liefde. Om God alle weergawes sy integriteit en regverdigheid en konsekwentheid te verseker. Liewe land, op 'n dag moet 'n mens daarom seer sekerlik besef die uitlopende oortuigings oor wat Kersvader verwag ten einde oor geskenke te besluit moet laat vaar word, want daar is nie 'n dik oomie in Coca-Cola klere wat elke jaar met 'n slee by Christenhuise opdaag nie. Toewyding tot die dood aan Abramitiese oorlewering is 'n kosmiese verleentheid. Wat moet E.T. nie van ons dink nie? So duidelik is hy nou nie 'n gelowige nie. Ja, hy sê mission vir gelowiges en hy Baie duidelik wys hy ook dat hy nie baie goed ingelig is oor wat ons as Christene glo nie. So ek sal hom persepsie. Ek dink hy kyk na ons programme, maar as hy so gekyk het, sal ek vir hom aanraai om die Bybel oop te maak en te Direk te lees, lees, ja. en nie net dit wat hy gehoor het oor wat in die Bybel is nie. So ja. Ja. Hy het nou nog 'n skrywer, ook in Rapport van iemand wat nou ook nie te gelukkig is met die debatte van dominees en teoloë en ander daar nie, en wat ook eintlik 'n ongelowige is, en dis nou Amos van die Westhuizen van Bloemfontein. Ons het al baie van sy briewe daar gelees al, en hy skryf nou so, hy sê, Trump se Ethiopië is al plek waar Dominee De Jager lekker sal kan bly. Nou het hy sy mes in daar vir hierdie Dominee Pieter De Jager, maar kom ons kyk wat Amos sê. Hy sê, as Dominee Pieter De Jager daar op Redensburg by 'n 4-rigting stopstraat stilhou, selfs al is dit 'n ongelowige of andersgelowige wat reeds in die dwarsrigting by die stopteken staan, veronderstel dit samewerking. Dominee De Jager weet as hy dit nie doen nie, en daardie die dood of besering van sodanige persoon veroorsaak, sal hy in 'n sekulêre hof verhoor word, op grond van sekulêre wette, en veroordeel en gevonnis word, selfs al haal hy 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 15 aan, of enige ander Bybelvers.
tot hy blou in die gesig is. Die blote samewerking met nakoming van sekulêre landswette trek ek en Dominee De Jager in dieselfde juk. Ons het ID-nommers, belastingnommers en banknote, uitgereik deur dieselfde sekulêre owerheid. Die enigste manier hoe Dominee De Jager aan die onaangename werklikheid kan ontsnap, is deur te emigreer na theokratiese, homogene, Christelike land, wat nie eintlik meer bestaan, ongelukkig nie. Waarheid te gaan kry weet nugter. Dalk Amerika as Donald Trump en Pete Hegseth daarin slaag om 'n groot deel van die bevolking te deporteer en die res gewelddadig terug om die soort Christene te wees wat nie kan onderskei tussen die woorde van 'n skurk en 'n Quentin Tarantino fliek en Gods woord nie. Nou, ek wil net vinnig hierso, nee, hy noem nou hierso gebruik hy as 'n voorbeeld. Ja. As die oom nou oor 'n stopstraat ry en iemand doodry. Ja. Hoe gaan hy 2 Korintiërs 6 vers 14 gebruik? Want daai teksvers het niks met enigiets van dit uit te waai nie. Verstaan, want as eintlik inteendeel die Bybel sê ons moenie doodslaan nie. Moenie moord pleeg nie. So dit is hoekom ons by die wet moet hou. Jesus se eie woorde is dat ons moet geen keiser wat hom toekom. So ons moenie landswette gehoorsaam volgens die Bybel. So hy probeer in die Bybel af te kraak om te sê dat dit is in teenstryd met die sekulêre wette, maar die sekulêre wet is eintlik gebaseer op die morele wet wat kom van die woord van God af. Nou hoorie, lees jy nou daar gou vir ons 2 Korintiërs 6 vers 14, dit praat oor dat ons moenie dieselfde juk trek as die ongelowige nie. Dit is wat dit sê. Nou dit het niks te doen met iemand doodmaak nie. Verstaan wat ek sê? Ja, nee, ek weet. So dit maak glad nie sin. As jy praat oor die Bybel is almal gewoonlik van koers af. Ja. Ek sê maar, daai pas nie so lekker in nie. Ja. Dan gaan dit aan en sê dit laasgenoemde gebeurtenis in die lig van 'n oorlog met duistere motiewe wys net hoe gevaarlik private godsdienstige openbaring is, wanneer dit toegelaat word om openbare beleid terug van Hegseth na Dominee De Jager. Sy skrywes en koerante oor baie jare getuig van fundamentalistiese, ekstremistiese, Christelike lewensbeskouing. Dis om 'n hele stelling daarso wat hy maak. Met 'n hele mond vol 'n bietjie bykom, né? Ek weet nie van ekstremistiese nie, ek weet hy's 'n fundamentalis. Die feit dat hy nog nie in die tronk is nie, bewys dat selfs 'n Christen soos hy die vermoë het om te kompartimentaliseer. Hy weet dat daar 'n ander stel reëls geld wanneer hy die private sfeer soos kerk en huis verlaat en hom in die openbare sfeer begewe. Ek vra Dominee De Jager nou om in een groot progressiewe stap te doen. Wanneer u die openbare sfeer betree, selfs al is dit van agter die sleutelbord, kompartimentaliseer asseblief een stap verder. Bybelse opdragte soos moenie saam met die ongelowige in dieselfde juk trek nie. Dis hy teksvers wat hy daar gegee het. Of maak disippels van alle nasies is dogmaties. Laat dit agter in die private sfeer. Dan sluit hy af, hy sê, gehoorsaam eerder etiese opdragte soos wees lief vir jou naaste soos jouself. Etiese opdragte, dis 'n opdrag van Jesus. Ja, maar ek is altyd besorg as mense hierdie liefde konsep misbruik, jy weet. As vergeet, solank jy net liefde is, né? Wees lief vir jou naaste, dan is alles oukei, en vergeet die res daar so. Dit is weer buite konteks hier, so wat hy hierdie argumente voer, né? Laasgenoemde korreleer met die universele beginsel om aan ander toe te doen soos jy aan jouself gedoen wil hê. As jy nie wil hê ander moet hulle godsdiens of lewensbeskouing in jou keel afdruk nie, moet dit dan nie aan ander doen nie. Maar dit is nie wat Dominee Pieter daar so doen, hy gee perspektief, hy gee 'n bietjie inligting. Nou ja. So ek dink, baie interessant, daai laaste gedeelte, dis alles Bybelse beginsels wat hy noem nou so. Ek kan vir hom die teksverse gee. Ja. So duidelik ken hy nie sy Bybel so baie goed. Nee, glad nie. Hier uit die brieweblad het rapport uit, is daar nou antwoord van Dr. Fieker, daar uit Somerset Wes uit. Amos van der Westhuizen benodig 'n Damaskus ervaring. Die dwarsklappe wat Amos van der Westhuizen in die afgelope paar jaar links en regs uitdeel teen gelowiges en regdenkenes, is heel interessant, maar nie meer amusant nie.
3 jaar gelede moes prof Johan Jansen van Rensburg onder Amos se venyn deurloop met die aantuiging dat hy, van alle mense, die wet op godsdienstvryheid verkeerd verstaan en dat sy geloofsverbintenis 'n eng geloofsgroepering is. Nogal nee, van alle dinge. Later moes Dr. Isaac Burger van die AGS hoor dat Amos konstateer dat hy, Isaac Burger, is 'n geen-denkleier en daaroor moet rapport niks van Dr. Burger publiseer nie. Nou as Dr. Isaac Burger glad nie 'n denkleier is nie, wie is dan een? Seker volgens Amos van der Westhuizen is dit slegs Amos van der Westhuizen, of hoe? Heel wat mense moes onder Amos se venynige pen deurloop, insluitende myself, maar gelukkig het sy dwarsklappe my misgeklap. Nou met die arme Dominee Pieter de Jager in Trump se Utopia is al plek waar Dominee de Jager lekker sal kan bly, onder Amos se venyn deurloop en verneem dat sy skrywes in koerante oor baie jare getuig van fundamentalistiese, ekstremistiese, Christelike lewensbeskouing. Nogal nee. Weet Amos dat hierdie Dominee Pieter de Jager 'n dolerende dominee is en daaroor dubbeld gerespekteer moet word? Weet hy ooit waaroor daar doleer word? Of moet Amos nog bykom? Lyk my Amos het 'n totale wanbegrip van wat 'n fundamentalis eintlik is. Om as 'n Christelike fundamentalis uitgekry te word, was voorheen 'n geweldige eer. Die term het sowat 'n eeu gelede ontstaan toe 'n groep Christengelowiges, veral gereformeerdes, 'n reeks rooi boeke uitgegee het met die titel The Fundamentals. Dit is 'n samevatting van fundamentele Bybelwaarhede, bevat en is 'n teenvoeter geskryf om te dien teen die liberale, postmoderne sieninge van vrysinnige teoloë. Regsinniges wat hierdie fundamentals onderskryf het toe as fundamentalisties bekend geraak, wat 'n groot eer en erkenning was. Amos, my advies aan jou is, los asseblief vir Dominee Pieter de Jager uit. Hy is nog 'n denkende denkleier en sy sieninge word hoog aangeslaan deur regsinniges. Ons lees graag sy wyse woorde en is dankbaar dat rapport ook dink sy skrywes is nie moeite werd om te publiseer. Miskien moet ons vir Amos vra, van waar gehasie? Van waar kom jou geweldige haat teenoor Christene en teenoor fundamentele Bybelse waarheid? Het daar iets in jou gebeur wat jy van koers af gestamp het en tot gevolg gehad het dat jy so haat gevuld en vol venynige antagonisme is? Of moet ons bid dat jy soos die Christenvervolger Paulus ook 'n Damaskus ervaring sal hê wat jou tot regsinnige inkeer sal bring? Of is jy selfs dikvellig bestand teen enige Damaskus ervaring? Ons hoop hy kyk na die program en hy luister oom. Ja. Ja, nee, maar hy sal jarenlang dat hy allemaal aanvat, nee? Van professor Johan Jansen van Rensburg tot al die rest daar so hy ek weet nie, hy Ja, dit is my interessant dat is altyd die mense wat ongelowig is, wat nie glo in God nie, wat die grootste probleem het met gelowiges en met God. Hulle spandeer so baie van hulle tyd aan dit wat hulle nie in glo nie. So ek verstaan dit nie baie mooi nie. Ek sal ook nie verstaan nou ja. Kom ons gaan kyk na die volgende brug hierso. Hier is nou ene, hy kom aan die weekend August voor, ne? Heel interessant. Trump and Pope Leo XIV. Clash of the Titans in American Politics. Heel Church and State. En hier is nogal, die woordewisseling tussen hierdie twee swaar gewigte is nogal baie interessant. Ons lees nie veel daar van Afrikaanse koerante nie. Kom ons kyk wat het sê. US President Donald Trump has unleashed a diatribe against Pope Leo XIV on Truth Social that brings the simmering imbroglio between the two most powerful Americans in the world to a boil. Wat beteken die woord imbroglio? Ek het gaan opkyk op die internet en dis op ChatGPT of een van daas wat nou 'n antwoord gee. Heel interessant, hulle gee nogal goeie antwoorde baie keer. 'n Mens moet 'n bietjie versigtig lees, né? 'n Vriend van my stuur my een keer 'n stuk kommentaar oor 'n godsdienstonderwerp en ek lees die ding so deur en ek vra hom, is hierdie geskryf deur AI?
want dit is so mooi, jy weet, albei kante van die saak en sovoorts, en so gebalanceerd, toe sê ja. Soos want gewone mense sal 'n perspektief stel of so, jy weet, of van dit katholiek of protestant of wat ook al, maar as alles so mooi gebalanceerd is, dan weet jy, dis nou 'n klipkop daarbo. Hulle sê so, imbroglio is a highly complicated, confusing or embarrassing situation, typically referring to a messy political, legal or interpersonal dispute. Presies wat daar nou gebeur het met Post en Donald Trump. Die raad from Italian, soos dit is Italiaanse woord. Dit klink soos Italiaanse woord, ja. Suiwer Italiaanse woord. It implies an entanglement of or complex, tangled misunderstanding. Common synonyms include entanglement, muddle, scandal, quandary or mix-up. Ja, mix-up tussen die twee leiers. Nou weet ons wat is daardie imbroglio. On the other, Chicago-born Robert Prevost, Supreme Pontiff of the Roman Catholic Church and Chief Spiritual Advisor of nearly 1.4 billion believers. The battlefield may seem global, but the ultimate goal is parochial, the hearts and minds and votes of US Catholics. Trump fired off social media broadside in the early hours of Monday. It called Leo weak on several fronts. Iran's potential nuclear weapons, crime, immigration, and politics. He said he prefers Louis Prevost, Leo's brother, who is an all-MAGA. That is all Make America Great Again. Ja. Louis gets it, and Leo doesn't. He also implied that Leo owned him because he'd only been elected Pope because the College of Cardinals thought that would be the best way to deal with Trump. If I wasn't in the White House, Leo wouldn't be in the Vatican. Ek is nie so seker daarvan nie, né? Dan gaan het aan het sê, according to the Free Press, representatives of the Department of Defense warned the nuncio what the US has the military power to do whatever it wants, and that the church had better take its side. In a conversation, an unnamed Pentagon official cited the Avignon papacy, which took place several hundred years ago. It would have been a kind of historic reference the 2,000-year-old institution would recognize as a threat. This is what happened back in 1307. Philip, King of France, took umbrage at Pope Boniface and sent his forces to abduct and depose the pontiff. The monarch then moved the papacy to Avignon in southern France, where succeeding popes remained under the sway of his kingdom for more than 6 decades. 7 Frenchmen occupied the throne of St. Peter, the longest stretch of non-Italian popes in history, unmatched even by Leo, and his 3 predecessors, Francis of Argentina, Benedict of Germany, and John Paul of Poland. Dan gaan aan het sê, all that would culminate in Martin Luther's nailing of his indictment of the corruption and errors of Roman Catholicism on the doors of the Castle Church in Wittenberg, Germany, sparking the Protestant Reformation and spurring more of Western Europe to opt for their own nation states instead of the overarching Christendom represented by the Pope in Rome. Today the papacy is resurgent as a transnational authority that has been able to disrupt empires. Ja, John Paul II and the Soviet Union, ja, Pope John Paul II het daar die ystergordyn daar so verwyder, as well as stir consciences. It is intriguing that the supposedly contentious meeting described in the Free Press involved the Department of Defense and the Papal Nuncio. So nou net daarna kyk. The Pope's ambassador is more than a diplomat. He oversees the selection of new bishops and officials in the US hierarchy, who in their turn help guide the American laity. Ja, kyk net so, the Pope's ambassador. Jy sien, dis nie net 'n kerk nie, die pausdom is 'n politieke entiteit, 'n politieke staat. Daar het hy ambassadeurs. Geen ander kerk op aarde het ambassadeurs nie. Ja.
Die Pope is 'n politieke kerklike mag, en is baie belangrik dat kykers dit besef daarin. Back in 2016, the Catholic hierarchy in the US trended conservative, happy with the doctrinaire Benedict and cool to the relatively woke Francis. Their social and political opinions echoed among much of the congregations, which skewed Republican. Indeed, 56% of American Catholic voters cast their ballots for Trump in 2024. The lineups of bishops has reached a different balance now because of Cardinal Christopher Pierre, the nuncio who met with the Pentagon officials. That's probably what alarms Trump. A recent poll indicates that his Catholic support has now fallen below 50%, with 40% strongly disapproving of the president's job performance. The Pope had been discreet about not citing Trump by name, but there was little doubt of his target given the timing of some of these public statements. In his Palm Sunday homily delivered as US attacks against Iran grew, Liu quoted the prophet Isaiah, "Even though you make many prayers, I will not listen. Your hands are full of blood." And Liu did not have to name the American president when he said, "There has also been this threat against the entire people of Iran, and this is truly unacceptable." The rollout of the pontiff's new battalion of bishops will force them to make difficult choices. If any MAGA believers has qualms, the White House posted an AI-generated image to steal their faith. Trump as a Jesus figure healing the sick. Update: the White House has apparently removed the image from its Truth Social account. So nation or God? Liu made his preference clearly early on. Indeed, soon after his election in May 2025, Vance invited him to this year's celebration of the 250th anniversary of US independence. The first pope from the US declined, choosing instead to spend the day on the Italian island of Lampedusa with refugees and migrants. Interessant dat hy nie gaan nie, né? Hy wil nie te betrokke raak nie, want mense gaan 'n verskil lees en hulle interpreteer mos elke besoek, elke ding interpreteer hulle. Ja, interessant hierdie berig, né? En hy het 2 foto's daarso. Die een foto wat baie debat uitgelok het, is 'n prent, daar staan Trump met sy hand op die hoof van 'n siek persoon. En regs is 'n verpleegster wat probeer ook om die man op te pas. En regs daar is daar 'n Amerikaanse soldaat in uniform, en daar is die Statue of Liberty, en bo is die Amerikaanse vliegtuie wat vlieg. En links is 'n man en 'n vrou wat bid. En hierdie prent het baie reaksie uitgelok, wat pleit gesê, Trump stel homself as Christus voor. En Trump sê nee, hy het homself net daarso die prent gesien, dis AI-generated, tegelijk asof hy daar nou 'n dokter, 'n medicus is, wat iemand genees daar. Maar nou jy die kleredrag en die gewaad, jy kan verskillende gevolgtrekkings daar trek. En rechts daar is die prent van Pope Leo XIV, en onder het sê dit, Pope Leo XIV says he is not of US President Donald Trump's administration and will continue to speak truth to power. As tensions between the Holy See and Washington escalate, following Trump's AI-generated image depicting himself in the likeness of Jesus Christ. Nou, daar is nie wat die paus gesê het nie, maar baie media, hulle wil nou 'n klap inkry die Trump, nou sê hulle, ja, maar hy dink hy is Christus, maar Trump sê nee, nog nooit so gewees nie. It was in Washington. Trump says not a big fan of Pope Leo after his anti-war message. US President Donald Trump told reporters at a weekend that he is not a big fan of Pope Leo after the global leaders of Catholics made the plea for peace amidst the war in the Middle East. Dit is nogals interessant, dat hulle, dus ek sê, daar is soveel baie ander oorlog wat aangaan, en nou wanneer hulle die terroristische land aanval, nou is daar 'n probleem. Hoor wat ek hom sê? Hy het nie hierdie gesê, met al die ander goed wat aangaan in Afrika, wat ook al nie, maar daar is onderliggende agendas op baie van die dinge, uitsprake wat hulle daar doen. Said that the 70-year-old American Pope publicly implored leaders on Saturday to end the violence, telling worshippers at St. Peter's Basilica, "Enough of the idolatry of self and money.
Enough of the display of power. Enough of war. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime, Trump told reporters at Joint Base Andrews in Maryland. He accused the Pontiff of toying with a country that wants a nuclear weapon. Trump later doubled down on his comments to reporters with a post on Truth Social, saying, "I don't want the Pope who thinks it's okay for Iran to have a nuclear weapon." Pope Leo is weak on crime and terrible foreign policy, he said. Hy het 'n bietjie baie blunt soos hulle in Engels sê, hy help die mense baie gou reg daar. Washington and the Vatican have rejected reports of a rift. While both parties insist the meeting was cordial, the Holy See and the White House have openly been at odds over the Trump administration's hardline mass deportation campaign, which the Pope called inhuman, and the use of military force in the Middle East and Venezuela. Baie interessant. Ja, nou is hier so 'n berig, baie interessante berig, en wat het interessant ook maak is, dit is geskryf deur die Katholieke self, EWTN, Global Catholic Television Network, wat het skrywe. En die opskrif is, How Vatican Diplomacy Differs from Other World Powers, Expert Explains. Bevestig net weer die politieke mag wat die Katholieke kerk is. Dit is nie net 'n kerk nie. Politiek en kerk saam as 'n politieke godsdienstige mag. Dit baie duidelik sê dit in die opskrif. Ja. Other world powers, wat beteken hulle dink hulle is ook 'n world power. Ja, differs from other world powers. Hulle is 'n baie magtige ding en hulle gaan nog 'n groot rol in profesie teen die eindtyd gaan hulle nog daar speel. En daar's 'n prent, hulle sê Pope Leo XIV speaks at the Basilica of Our Lady of Africa in Algiers. Dan gaan hy aan het sê, an expert has said that Vatican diplomacy stands apart from other world powers, offering a distinct approach to global conflicts based on moral principles rather than political interests. The US Helsinki Commission examined how the Holy See conducts diplomacy and growing global polarization and wars on the same day President Donald Trump denounced Pope Leo XIV. Dan is 'n opskrifie, expert. Holy See, dis nou die Katholieke Vatikaan, Holy See. Ek moet nog opkyk, hoekom is dit 'n Holy See? Wat maak dit heilige see? Dis nou weer 'n terminologie daarin. Prioritizes moral principles over power. Ja, nie altyd nie, partykeer. In response to Trump's social media post Monday calling Leo terrible for foreign policy and claiming responsibility for the election to the papacy, Alexander John Paul Lutz, a policy fellow at the Helsinki Commission, said during the April 14 hearing that Leo's message and the Holy See is unique from other powers. Ja, kom eens kyk, wat is dan die gang nou daar, ne? Citing Leo's address to the diplomatic corps in January. Hier sien, Pope Leo praat met al die diplomate daar so, by hom en elders. Dit is 'n groot diplomatieke opset hierdie. Lutz emphasized that unlike other global powers, Leo's message asserts that the protection of the principle of inviolability of human dignity and the sanctity of life always counts for more than mere national interest. These are the grounds on which the Holy See conducts its diplomacy, Lutz said, noting that the Vatican engages all parties, but never fully endorses any state's political platform. Rather, he said, the Holy See will subject every policy it encounters, including those of the United States, to an intellectual and moral rigor that is likely to improve it, and insists on speaking the truth for the record, even when doing so may lead to a misunderstanding and scorn. What is clear is that no other state on earth is even attempting to do what the Holy See is trying to do, to address the world as it is, while insisting that the answer to something higher than power, Lutz said.
How Vatican diplomacy works in practice. Victor Guyton, senior correspondent for the National Catholic Register, the sister partner of EWTN News, echoed Lutz during his testimony and gave context for the Holy See's diplomatic approach. The Vatican has bilateral relations with 184 nations and operates 124 nunciatures of embassies around the world, Guyton said. The Pope's right-hand man is the Secretary of State, who is typically a diplomat, a priest diplomat. Interessant. Ja, maar kyk, hulle het 184 lande waar hulle ambassadeurs het, né? Dis behalwe die 124 nunciatures of ambassadeurs of kleiner plekke daar nie. So jy sê as 'n ongelooflike kragtige politieke mag hierdie wat ons nie die oog moet verloor nie. Because the diplomats are priests who take vows of silence regarding what they know, they often approach tasks as pastors, which helps explain why Vatican diplomats are notoriously discreet and why they are willing to meet even with dictators. No one is beyond salvation. Guyton explained that Vatican diplomacy has 4 dimensions: representation, mediation, preservation, and evangelization. He emphasized mediation as the most important element in Vatican diplomacy, highlighting several instances of the Holy See's success in resolving conflicts between nations. Ons is bly as hulle konflik kan oplos, maar dit wys net die geweldige rol wat hulle speel. Ja. En dit is baie keer onder die radar, mense weet nie daarvan nie. The Pope's critique of war in Iran and bombing in Lebanon should not be understood as political, Guyton said. Rather, it is a theological position grounded in what is called just war theory, developed by none other than St. Augustine in the early 5th century and studied in all United States military academies. Ek het nie geweet hulle bestudeer ook daar vir St. Augustine se sieninge nie. Dan sê onder die hoofie Vatican diplomacy and the Church's teaching on war. For war to be justified, according to the Catechism of the Catholic Church, it must be waged to fight against a grave evil. The damage caused by waging war cannot be graver than the evil it is meant to eliminate. There must be a serious prospect of success, and all alternatives to war must already have been tried. Nou ja, soos die Katholieke Kerk het 'n baie magtige invloed. Maar ek wil vir jou nou so ietsie speel, 'n video wat 'n kyker vir my gestuur het, wat hierdie beginsel van die Katholieke Kerk, waar hy toukies trek wêreldwyd by al die state, baie mooi uitlig en beklemtoon. En eintlik het hy net 'n klasing vir my gestuur, en dit is the Pope's anti-Trump scheme. En dit is nou 'n onderhoud daar wat hulle daar het, en dit maak 'n baie mooi duidelik. Ek wil net 'n bietjie agtergrond hierso gee. En dit sê, yes, this meeting does stand out as unusual in one plain language. Number 1, Axelrod, wat daar is by die onderhoud, holds no official position. David Axelrod is not a current government official or diplomat. Popes typically meet 1, heads of state, 2 ambassadors, 3 church leaders. Jy sien die groot rol politiek. So, a private extended meeting with a political strategist, especially one out of office, is outside the normal pattern, wat hier nou gebeur, soos aan die video wys. Number 2, the Pope is highly selective with private audiences. Pope Leo XIV, as reported in your question and context, would normally have tightly scheduled audiences with clear purposes. A longer than planned undisclosed meeting suggests it wasn't routine protocol. It likely involved sensitive or personal discussions. Ja, dat kan jou vingers daar so uitsteek, né? 3, political sensitivity. Axelrod is closely tied to Barack Obama. That makes the meeting unusual because the Vatican is careful about appearing politically neutral. Meeting someone strongly associated with one political side can raise eyebrows. Number 4, timing during tension. Reports suggest the meeting happened during strained relations between the US and the Vatican.
That adds to the unusual nature because it could mean back-channel communication or informal diplomacy outside the official channels. Number 5, lack of transparency. Normally, Vatican meetings include 1, a stated purpose, 2, a photo op or brief statement. Here, there was almost no detail released, which is itself unusual and often signals A, a personal matter, B, or deliberately quiet conversation. Bottom line, what makes it unusual isn't just who met, it's the combination. A non-official political insider, plus extended audience, plus no agenda, plus sense of timing. That combination is rare for a papal meeting and is why it's getting attention. Nou kom ons kyk na die video wat 'n bietjie meer agtergrond hier gee en dit beklemtoon net hoe die pausdom touwtjies trek agter en onder oorste en ons is nie altyd bewus daarvan nie, die groot rol wat hy speel. Kom ons speel nou die video daarso. Last week, David Axelrod walked into the Vatican, Barack Obama's chief strategist, the man who built Obama's campaigns from scratch, and he sat down with Pope Leo the 14th for a private meeting. A man who is not Catholic, not Christian, and has never in his life met a pope before. And I need to walk you through what happened next because it explains everything. Today I want to cover 5 things. The Axelrod meeting and the media blitz that follow it, why everyone is losing their minds over Trump criticizing the Pope, they are missing the actual story, the Pope's silence on Christians being slaughtered around the world, a tweet from Leo himself that should make every Catholic uncomfortable, and the real reason all of this is happening 8 months before the midterms. So, David Axelrod flies to Rome. He brings an entourage. He gets a private audience with the Pope. And nobody in the mainstream press asks the obvious question, what exactly does Obama's political strategist need from the head of the Catholic Church? Because here's what happened right after that meeting. The Pope started taking public shots at the Trump administration, and not subtle ones. Direct, pointed criticism of border policy, of the Iran operation, of the entire America First agenda. And then, almost on cue, 3 American cardinals showed up on 60 Minutes doing the exact same thing. 3 cardinals on 60 Minutes, throwing jabs at a sitting president. And the press covered this like it was spontaneous. Like 3 senior members of the church just happened to book the same interview on the same show in the same week that the Pope started echoing DNC talking points. And meanwhile, the Pentagon had to come out and deny that they threatened the Pope, something the Vatican itself had to walk back. Now, I grew up in a country where I watched politicians use every institution they could get their hands on to push their agenda. The military, the courts, the media, the unions, the church. I know what coordinated political operations look like, and this one has fingerprints all over it. So, Trump fires back, and the whole world clutches its pearls. How dare he criticize the Pope? This is unprecedented. You can't talk to the Holy Father like that. Well, I am a practicing Catholic. I love my faith. I need you to understand that. And I am telling you, Trump has every right to push back. Because the outrage is backwards. People are horrified that Trump said something rude to the Pope. But nobody seems to be horrified that the Pope is running political interference for the American left. Nobody is asking why the Vatican coordinated a media hit with Obama's campaign architect. Nobody's asking why the head of the Catholic Church is spending more energy attacking a U.S. president than defending persecuted Christians. Trump talks like Trump. He always has. He always will. That part is not new. But what is new is a Pope openly aligning with one side of American politics and then hiding behind the collar when the other side pushes back. You don't get to throw the first punch and then act offended when someone swings back. And by the way, this is the same Vatican
that watched governments padlock churches during COVID and said absolutely nothing. The same Vatican that let Joe Biden receive communion while his administration funded abortion and said nothing. The same Vatican that fired Bishop Strickland in Texas for defending actual church doctrine. The same Vatican that removed Bishop Fernandez in Puerto Rico for signing religious exemptions that the Catechism itself supports. But somehow, Trump is the threat to human dignity. And this is where it stops being about politics and starts being about something much darker. While Pope Leo has been busy picking fights with the Trump administration, Christians are being murdered. Not in a metaphor, not in theory, in reality, right now. In Nigeria, armed militants slaughtered over 250 Christians in a single attack in 2025. Women and children, 4 hours of killing. In Plateau State, they burned a church to the ground and murdered 27 believers. In Kaduna, they executed a pastor and kidnapped 20 members of his congregation. In the Sahel region, across Burkina Faso, Mali, and Niger, churches are being targeted for mass killings on a regular basis. In India, Christians face roughly 50 documented incidents of persecution every single day. In Syria, the Christian population is being displaced and killed during the post-Assad transition. In Bangladesh and Pakistan, mobs attack Christians over blasphemy accusations, and nobody says a word. And the Pope's response to all of this? Platitudes, calls for dialogue, vague statements about peace and not naming anyone and condemning nothing. So Pope Francis was bad on this. Leo has turned out to be worse. Francis was at least vague about his politics. Leo went and hired the consulting firm. He has the sharpest political messaging of any pope in modern history, and he aims every single bit of it at Western leaders, never at the people actually killing Christians. He won't name them. He won't confront them. He won't even look in their direction. And then Leo posted something on social media that made my stomach turn. So, dit is net interessant. Hy sê Leo in plaas van die Pope. So hy noem op sy naam, hy sê nie Pope nie. En hy's 'n Katholiek. A message about his visit to a mosque in Algeria, talking about communion between Christians and the people in that mosque, calling it a sign of unity under what he called Our Lady of Africa. Communion. That is a sacred word in my faith. And Leo used it to describe a photo op at a mosque. The same week, his people coordinated a political attack on the president of the most Christian nation on earth. He has time for that. He has energy for that. He will fly across continents for that kind of gesture. But he will not fly anywhere to stand with the Christians being buried in mass graves across Africa. So that tells you everything about where this man's priorities are. So, why is all of this happening now? Ask yourself one question. Why does Obama's chief strategist need a meeting with the Pope 8 months before the midterms? The answer is the same answer it always is with these people. They need to split the coalition. Trump built a coalition in 2024 that included millions of Catholic voters. Millions. And that coalition terrifies the left because it proved that religious conservatives and populists could work together and win. So the play is simple. You get the Pope to pick a fight with Trump, and suddenly millions of conservative Catholics feel like they have to choose between their faith and their vote. You use the oldest institution in the Western world as a wedge. You don't need to win those voters over to the Democrats. You just need them to stay home. And that is what David Axelrod flew to Rome for. Not for prayer or theology, but for strategy. So my church is being worn like a costume, and the people wearing it don't believe in what is underneath. Nogal insiggewend die onderliggende strominge wat daar is, né? Dis nou 'n baie interessante video gewees oom. Ja. So. En hy self is 'n Katholiek. Ja. En hy het die insig om te sien wat aangaan daar. Hy's nie met toe oë Katholiek nie, hy besef wat aangaan daar. So, dit was nou interessant. Ja. Oom,
Kyk waar loop die tyd alweer. Dit hardloop heeltyd uit. Ja. Ek moet vir die persoon wat hier vir my gestuur het, baie dankie sê. Baie van die inligting wat ons hier so kry, die berigte, die video's kom van ons kykers af. Ons sê julle dankie dat julle hier sulke insiggewende video's vir ons stuur, anders sal ons dit nie om te wys. Dit is 'n baie leersaam, die mense kan sien, wat is onderliggend aan hierdie groot katholieke kerk en sy diplomatie en hoe hy touwtjies trek daar, want hierdie gaan 'n groot rol speel in eindtyd profesie. Ons nou is 'n profetiese kanaal nie, gaan nie al die tyd spandeer om profesie nie, maar mense moet self 2 by 2 met mekaar sien, kyk wat hier aan die gang is. Ons haal dit uit die koerant uit, hulle kan sien uit die video's uit. Baie belangrik daar. Definitief. Dus ek sê vir kykers, baie dankie. Stuur maar vir ons nog video's, nog koerante, nog berigte. Ek sien jy het nog 'n berig daar oor Vida, jy wil nog iets sê oor Vida en nog oor die paus. Ons moet losmaak tot volgende week. Ons tydjie is nou eintlik verstreke daar so. Maar baie dankie dat jy saam gekyk het. Mag jy 'n voorspoedige, geseënde weekie wat voor lê.